radio that makes you happy. Inkezo. Ulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili nkezo mina ke mfeze ukuthi ungakhumalo bathi ilast born yamagumede mhlambe mangabe usemusha ngizophinde ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ikhona okukhulu kunakho konke bafethu ukhuluma sikandi iMfez emnyama sithola ukugxeka kwenkundleni zokuxhumana ngemuva ukuthi laphane icheme noKhuzani lapha uzokhumbula ukuthi ke ekuhlongoza indaba yamaGrammy Awards laphana ukukhulunywa ngawe nje kulezi insuku kuma social media lapha iMfez emnyama ke uyabhala ipost lapha nethi kumele siphakamisa igama likaKhuzani emakuthiwa mhlambe kumaGrammy Awards kungena ngokuphakamisa igama lapha kubuyena uyosimela lapha kumaGrammy Awards ibhala ipost efundeka kanjena lamaGrammy Award atholakala kanjani sithumela uKhuzani eyosimela njengenjoyelo abanye abathule udu lapha cha kuzobe kungeyethu sonke thina masikandi nizwile lapho ngendla wasesho khona ukuthi abantu bazwile yini ngithese mhlawumbe emva ukuthi ngibone le post ngase ngibuka ama comment ekade ngenile lapha agadla kuyona insizwa iMfez emnyama khona omunye obhala ukuthi iMfez emnyama uncenga amadombolo kanjena wasithi ke ngeke ungidide mina umuntu ofuna ukuphiwa amadombolo omunye ke lapha uthula sibeke fans lapha kanti omunye oyaphawula kulolu daba lapha unqobeko lindisa ubhala ukuthi waphupha iMfez ayibaqinisile bathi asigugi namaxolase lapha omunye ke uye wancoma lapha wathi ngikuthanda ngoba likhuluma iqiniso mzilikazi amashobane awushayi eceleni waseluthi omunye kodwa lento yakho yokuba isincela wasesho leli gama ngize ngilifunde wasithi ezinye insizwa imbi iyeke ukuncela udumo ngabanye abantu kubafethu baningakhulu abantu abathe ukucomment begxeka lapha insizwa iMfez emnyama singeke size sibaqede ngaphela isikhathi mangakuthi sichaza ngayinye comment namhlanje kuthi nokuphawula ngalolu daba ake sivele senze njalo sihlala lapha ku comment section ongixoxela kabanzi ukuthi wena luthini lwakho ngalolu daba mina ke ngumfeze ngiphuthuma kumalo sengiphuma kanjena kodwa ngikuthembisa ukuthi siphinde sihlangane futhi ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo wena kwakho nje usiphathe kahle ube nosuku omnandi ngithanda kakhulu.